Mbunge wa Ikuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindu na ameneretie maandamano yaraya kwirikana yakabwithika muthenya ruyu yatongeretwo ni mutongeri wa murengo wa Azimio la Umoja Raila Odinga ya kumenyekana ya Sabasaba. Awite Raila nike ena mantu yawe kiumbera kwenda yabwithika na iketumia kubwithia maandamano yaraya kureana nayo bunene nkuluki na uretia karibu miankene kwithira beki kathiri atetiko na kwithira bari na wendo. Orena wa MCA wa Abogeta West DMK Kiogora audetie minisa wa karibu ndene kithure kindike ona kinyanterese Southiment kiumetwitite kwithira kiana ntaira chochokanire okaria ntereu mutugikare aina riboti. Muthenya jwa rujo kwirigiri maandamano ja manene jareja kumenyekana tha Sabasaba kuma kiuterugeni na thirikari jatongeretwe ni mutongeri wa murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga na ndeakiaidia ntere sharije nyaki West gicigo mbunge kia North Susan Ngugi Mwindu uria ni mubunge wa Tharaka Nithi na ameneretie maandamano ja ubunene akiuga Raila Odinga ni mobatu jawe kiumbe akurira na tija mukari wa Withire. Kesho maandamano na pinga. I condemn the maandamano in totality. Haisaidii Kenya, ni kuturudisha nyuma. Kuandamana sababu ya interest za mtu mmoja haikubaliki. Ati yeye agawiwe mkate, nusu mkate akipewa ako sawa. Asipopewa ni maandamano kila siku. Wacha andamane peke yake, usishtuke. Ati kesho kuna maandamano, tunaandamania President William Samoei Ruto. Tumuombeeni sisi kama Wakristo, tumuombe atuongoze, tumuamini. President amejitolea. Najua tutafinyika kidogo, tutafinyika kiasi, ndio tuweze kuwa Kenya na Kenya isimame imara. Kungina kukiathone mwanyemsi wa Abogeta West DMK Kiogora akiaria mathikone nteresha kionyo na ariritie thina iri gukujirwa miankene ya kaunti ya Meru na Tharaka Nithi. Tobana nyabara baina miunda thayo tijure mano uritagintuku no ntobwai na ndanto bali mwora bakauga mwanka jo Tharaka yo raitire jo ankete yangu aja piras bara baije metungu bali go nyo Tharaka yankete kaunti ete egwetega kasibitari mbeti baethia meri etathire thaturi kaunti ethithia kaire barejire echo ba methia kaire ogo tuthirikari Meru kaunti umba gwetega aka sibitari Tharaka MP ule Tharaka murugara choka itia eja ndera bake agwa aka skuru within Meru County. Oro murugara nate ogwaka sibitari Meru, ogwaka sukuru Meru, iti vet institute yaka auga ni antu Tharaka bau baina Meru ngwakira. Na ndi barachokere bakamata nyambo cia county ya Tharaka Nithi beja baikira within Meru County baire yo got within Meru County. Na kiumia twetete waziri wa karia bondene kithure kindi kerigiria ya Southiment DMK na muriti akijaneje na ntera ya mianka kenda kariba Meru na Tharaka bakara no kiri akiuga taura thirikari nthiru ya Uhuru Kenyatta ya bangaga kwinja kimuguru kinene miankene eu kuthithike ukenda bakamenya Meru ni kuna Tharaka niku nawe mubunge Susan akiuga kira kuromba ukurukira makanisa ni ngwataniro miankene ukenda ntu bakara no rumwe. It was of once and for all the Meru ere between Tharaka na Meru. Nonto nande antu bakura we especially interira cia Gembe South na bagwankanira Tharaka antu bakavamia gotu kuna migwi antu bora gwingutikituragiri antu bathatu so far. Mbere kira ito mangava na ibali bakurikania President Uhuru baitenjeshi inje mutaro jo munene mono ala Meru ni kwanganira Tharaka kuma ndeje gweta mwangana na Meru National Park project yewe ingiriro rendo aciambirire cia Uhuru na Ruto ne ronga mirire kuinja mutaro jo mantu jale jo bangwa no tonandi kuonekera no nganje cie jo njo toka jo January gakurago na ito kuga mukumbu jo establishment between Meru na Tharaka okeja gweta kiberecia mukumbu jo munene mono jo kuonana na ya mwanga jo miriga Meru na ntubo na bodho guchi jutho jo temeri nya barabara ekera na jo andirwa miti ututega irore okona jo kuthiria mairi nyamwira cia na rokamenya ndera imiriga Meru ndera ne abodho guchi itu ikire mwanka between Meru na Tharaka wagaro kamenya hii ndera Meru ndei Tharaka na thina wikathira. Mesikia kwamba saa zingine mnapata Meru na Tharaka Nithi wako na issues. Lakini unapata Tharaka Nithi kule chini na Embu ya Mbere kuna issues. Tunapata saa zingine Meru na Isiolo kuna issues. Isiolo na Marsabit kuna issues. Naomba sisi kama makanisa
Vile tumejumuika leo bila kuangalia Isiolo, Marsabit, Meru. Naomba kanisa, hivyo tumejumuika leo na tumeungana. We be united for a purpose. Even as we unite to ensure that we build our churches, we also unite to ensure that we are peaceful. Tunaishi kwa amani. Kanisa ambazo ziko kwa zile kule kwa mipaka waongoze wananchi wote kuwa na amani. Wakati hata president anakuja, anasikia ya kwamba mipaka na mambo ya mipaka na mambo ya vita na nini imesuluhishwa na Waadventista. Tunapokuwa na camps, tunaweza kuwa hata tunafanya camps and I will support. Tumeamua leo kuna camp pale juu kwa Pastor Kenoti wa Mukodhima, tungine tunaamua kuna nyingine hapa Isiolo, tungine tunaamua kuna nyingine crusade mkubwa ya kuonyesha wananchi sisi sote tunaomba na Mungu mmoja na tukae kwa amani, tukae kwa upendo kama watu wa eneo hili. Nkiripotera Nteto cia Weru, riakwa rietwa ni Mutungi Kare.